malungil sales in marbek pa ato kuya kimal marenga asulil pramo sa el mot makartial niya bal sa ela Kausischakl. Iwa igelbek kel program kita ngartial lo bangkeka ko host sa program po ay dung Joel Toribiong maadol bahay at miun Jackson Henry. Memang sulat terurubak. Kerja mamule Mr. Henry makti ngutial Michael Lodder Seal meragaw magkukura makakot tamat tamiarael. Kita so is bertial discussion lagi mo. Amay ka ikor kau. Okay. Oh, saule Kambes kama Joel malungil swel mura other Palau. Mesa shorgi tiga ngartia ngar outside. Elam letrat kapsel ko adim sa sul Palau elam ko na magisa sales makura winar ngude the proceed. Anyway, at topic na nga is active on sa tora economics na nga. Already in the poll in the United States was 41% of American voters want a good, strong economy. Makumda suligidal ko ra ngila compact gidal American. I'm sure good percentage sa other Palau pero wala do ka Kambes at mas they still issue the economy magaduk mas tabletop kitchen issues at dirga profound they take a close portion do the family para adra shobay mar adra aral lo shobay anyway so in that regard ngarang ako expensive ang arababa value ringil asset ra other Palau at tamed ako terklo a value ringil kloklev masel boda oklev lus agagidle financial statement tirgid ya ut masigi diagot. We are a land-rich, capital-poor country, but we have a big ocean out there. So, what do I say? At topic nga ka mo touch at Tokora real estate, hindi mo specifically masawad at Tokora value. I see. A value kami ruba at Tokora siya wala ne uchi. Di Tokora belawa value sel aral. Arala utama. Sige ilang at focus ringi. Okay. Arala utama. Adya dil imong Kambes kamar buray. I see. Ay gabek pedengela value. Arala utama. Mangidir karabula. Adya dil imong adultur ngi utbidia utbidia value raklokle tameg mlig dia. Dependra a value ka osperingi. Makmamas agagidle 6 let la value mar other Palau lo klalo mablay mautma. Amo madek sengral value gim do oringi masada tora ani utsir at tamam ubing real estate rama. Okay, mas kumo ay siya gumul sel number 1 kami rubak. Insurable value. Ngaranga insurable value sel sabela insurance el ngu maskaw mase atrak labse el mase sa bablim tegi maskaw on teera blim el misesaba. Sige da tuk masing insurable value. Al-ubin ba niya typhoon el metro klavlim etamel maska imol check pa sa Kambes tigida 100,000 replace rablim na tumara typhoon. Again clear ra amrige la insurable Tyrol. Okay? Tigida mo ong room. Quick sale value. A quick sale value sale di mare adal lo trura klalo el mura adal sel ngam ara. Another term ringiak mas forced value, sale value, lagawa o tubidira magit di mre del motraw. Sebetame adra bang akmalwase distressed value. Waya namora time giremel dor adil di haraw lo trut tar proklem ang atamem len ngaringi issue el force lagawa mo kontra ringil segi del mre del time. Aguk ti street value kami rubaka emergency value. Do I say? Okay, sell the borag tigidle a quick sell value. Tiang alos peringi bank even a court sumung civil case ang sabela bank al force ragaw or true tigidle a clock table base ragagidle quick sell value. Lenda number 1, address of foreclosures. Sukuma bank mase Kambes kawam lamo arrears ra agagidle ebelsem and give them a quick sell value. Okay, but for closer nging got the highest the bidder adum sang the closer the harable same. Lo bang area bankruptcy raw tiagi da tara technique gida otrur apply. Al ube ngaringi agagi dele financial issue raw ra akok ti general emergency raw eng gospel tiagi dele quick sell value otrur. Okay, sige lang a quick sell value or for sale value.
Laong eday, investment value. Tegi di lang at toraw daw, direct most likely triagi adra Sina, adra Taiwan, Masyaba, anybody. Ilmerbelaw ay umes at tumedera dungot mase. Ak ngaria gisang, liakalesang, a local. Segidang tila investment value. Investment value ak malwase. Kala dalom artial ut marang expect ringil return on investment ringi. Altoram rigel kami rubak ek mase. Future paid off measured against present worth. Regulak mase. Ako may sige atarak lang se tial ut mang mote lang ani uchiringi. Dik peringir el all time el tigida value ringi. Akwiling ang sangkalat. Ulag masing investment value. Lenggel adalom aringi at toram rigel ngaria risk appetite ringi. Ngaringi sell ngara dalek masi take a chance legumda sa tarak club semo ngila value tiang even though ada omis ringil tiang adar maklol ngaringa agagidle swamp plan ringi indik nga omis our future. Masagidil future value kami rubak sigidya amo parte tialuk masay investment value. Sige na number 3. Elangar niya number 4 at kasi liquidation value. A liquidation na kibirubaka diwa akori ice cube. Sel toger al moral. Ay geral mga sel tial tibot ng maltelar ral compared sa dir ice cube. Ulang liquidation sel blam toger ay roguil. El balsem ka telang amde el los pel el Toribiong sa rugol balsem. Ulang kasi it's basically used for the purpose of winding down of siovay. For example, as kuma Kambes ang open na akong baliringil or trawa, let's say mahongani. So lang alome segal inventory ringit mo siya kuma gutraga rugol mahongani harabal second telang amdel. Kawa swamp masingidik pay off abal segal roguy. Ngidi malngaria amdel ringi malaking I don't care. Hindi liquidate rogo makarabal siya magurale emreday sa uduswek. You know, sige na para torbelak sperngile explain na liquidation value. El agi da more number 5 sil mal every day kimiro baka do spergi market value. Ngara market value tiaya value ngira magit. Amagit sell mermang a buyer, ngaria seller sel wala do ang tao de swir let tabang liya on prevailing price ramagit. Mang sel wala do tamre consummate the transaction in clear ramagit. Mang atara feature tiyang at masi a buyer mas seller a fully well informed. Irgang amadenge at trend ra al sela a blue belaw masel bara table negosyo price at tamadenge a range ra agagidele value. Agi mo sperngir adra real estate al tokora agagidele market value tekmal wase arm's length transaction sel imam ang extender ngil mo and sel reach sa imal ang gel adel ngiya omar urtak mo se arm's length girela imam lom tumati ma imam ang sel reach ang gel at asgo magmo kadebal no kamateng there's a problem diya ka sel tira magit Msegidi mostra gagidele market value kami rubak adi ber ordo ngele to publish ramagit kasku mengenal toy maka pamara bekal bras opera peles ang surang lang any other WCTC to print a price mong segida may market value tir lo traga pro clear typically a demand mas supply adi berol sa clear magit. Asguma klalo ang ara magit el pasa 6 month ang talamal value. Sell market value blamot tungira magit adi kal motraw le ka adi kal ngara market value. Aul da kam other real estate sell ligim appraise sablay al ubang ut tumit mase. Tial real estate ligim mo bang ebas kamiu KCL tiyang adi 6 month. After 6 month, tiyang amla expire. Yedel appraise, ano ba mas kamiwa current value based ramagit. Masagidya market value. The most important thing about market value mirubak, gel adalor trauma adalom ar, adi ka pressure retir.
kawam aramagit makamaa ngwa at tamay malmulor trawarngi india ka adel pressure kaw makawa dia ka pressure kaw lore dringi leng le kamadrek masya magit tangar say ma pricer kaw base ra magit sige dia atara feature tiang Sell number 6 kami ruba ka tiang mal common belawa sentimental value. A sentimental value awaya ni uchira klalwal liakal base ra magit talwang base ra au the swemel ngari o ur ngaringil base ra understanding dir kaw hindi nga ra feeling hindi nga ra brain Emotional attachment. oh I say sell emotional attachment tringiya amo bang mase tial utma price nga $1 million di tiang ara feeling ra kaw di makita dia kas elmo say oy mang nitigid kami ruba sentimental value adya ka value ni ramagit oy maula pagtokol adre belawa me haranga magultra at mir dia kal motraw le price tira totally beyond ramagit di kuwek mase hopefully someday will turap tuluk mase maybe I should readjust the price ra maulak take time patience sa lak mase me ruba ke kung eso lang time sa ramagit edo ngir sooner or later kawa mo adjust the number raw di sentimental value amal common rebelaw le dang ra kami ruba ka madengit mase mosagal ut ma bled inherit ra adra di oy mga ngisel feeling rigid mase take it or leave it ding laro time hindi ka adal nguleng price ra beyond ra makita mo silbe ba time tira tara time guspe ringi tora mrigelen illusions of grandeur kawam la ngutial mander kaon ngul tongo clear taraba babulwada sangge iluk mase el alta magutur at meg clock-click nga kam la mo instant millionaire oy Akum daswen. Tila igid ya bro ngau dusir ade elang. Dia ka plan ka ubian da sel motrur tiang ngau do. Luasay yak magraw ni invest yung problem kada bro luasay. Sell mo true say that's the end of on itself say mo ger ka for life. I say. Aun ka price ringil I say. Grandeur kwaya kamla rum ka na mo king or queen. I say. Oy. Talking about king and queen, directly in line with the Torah, agagidele sentimental value. Ang kamle kami ruba ka tega tour ka kami tega tour agagidele Buckingham Palace sa England, London. Mga ka tilur sele castle ra agidele William the Conqueror. Yang ngaringi tigele beef eaters nga sale garda gir rogul diamond ma jewelry king McQueen maguger nga gidel adel or sale gora curator tiam say sir how much is the crown of the Queen of England malo mesak ma say priceless kasi dia ka ara lendan ngara yang sentimental value bang ara England dia ka el masahod oy mga agigide value 6 blago ice lendan ngara kabiro ba ka medengel all time gukora real estate revelan na magis marsolda negosita at mirarad investor amarmang ingredient aware gagid different six badangela a value misal mo dang okol the negotiate ingredient base ramagit et tergil mo egel baby ra value legi dia kaltura table les kumu ko val mera table legi di musade dia ka a endring imang gigi de mapsade miruba saule Mr. Henry kamo ora itu so masyado mi nga ka ang kasaro kasi ngarge ongrar tial value sel market value ngaria ngarela kabelmental lo otise gid mo at sum ka to the sel market dem bulgo sige take your own risk why say ngaria ora guideline the base ngi wasi atme ka ora ang mas kanga mas sel sing ngaria the wong yung ngora table kan tetro kasi asuma atme ma setela aral uto sila nga kapsan 10 square meter mo tra yung gukyal dia kawa mo tra mangara idi why say almana dia el agida of course at igang free enterprise ma dital rolel ebo misti other real estate o ngaria remax pangaria summit realty ma direct sa email digo do your research kadi mo ra courthouse check mo se ngaral utana mo tra ngara maskang ngara price ringi eskum mga average mas kum average nga $5
At tumigal $5, ang $6. I see. Yung tiyak mo siya, akso ka $200. Yakan mo ka. Kung mga ni sige dito para kahit land do ni. No, I say. Hindi ako mas yung importante po ito doon ngayon. Abluada maran mo. Gusto ma-diversify the international. I see. Gaya istana dio true at meden dili nga nga bibira ngara sa medel ko true ngi kada partnership kada makarara selling sentimental value hindi ka klo lending dora o to sangulam therefore value nga kada kasi mo attering ma value ka I see. dingil nga isig kay dalan mang disig hindi ako basta it's a very important to other so kita sa You know, Hindi ako kasi, in line with what you say, di akal makita the South advisor adal ko ngara tagi del show ba? I see. Oy. Lengaring itrial adal mo ore adal may so lang ifanak mo sa dius nga kamla imit. Omoral me mahara adralat mo semla mo tulay takamla say nga kantra tena maududen. I see. Mang abilas pulon na to dra kambe. namarana dial Hindi tiya misran tiya nga mal importante ang tapigil yan. Tapigil kita adar bela dia kato sa adar ngi. I see. Len dia kata langari at med rohui mada deal with other tirgal traul nga sir gidol tra utme. Di ko mas nga may agda mal important tel 6 points na value. I guess al suku maada ultra at med clock plel engirel nganya ulmo ultra se ider ang uspe akyas al ubang mongol trarngil ngor edar harabal sen rabang mandi mo yor sel kawa au ul mangrulam kam al trara problem leng ela kamal masati kwase ela nga kalsimak ma ore edar harabang pacific akum das sen dia kasi kalau uspe sentimental value. Hindi sa mabutra market hindi ka sabihin. Alam ara a quick sale value. Saygid. Saygid nga ka. Hindi adal Google trawa at tamir with sentimental value ala ablo say adi ngul merer sa mabalungal tungil ala ken dia electrical ata kanya udil sabi supporter tira saygid ala ablo oil kora tele la otrule la utumaling beto kay gel sel kada maray lengi ang arnya yakma say gel sa na summit reality kora arnya igal wa say tiang for sale or for lease ngarang tel ngoy saygid di kau dah langar saya gitu field kalau interest terlalu terlalu I mean how would you assess that ngarngi Kambes you everyone alortra atmira lo utilis atmira ngaria motivational I see. either to although del mura gurura Taiwan I see ngaria ortra atmir leng ngaria bebir atmil batok liquidate ta bebir le makyas maturura blirir mendakal blals I see mangarinya aralas kulir ngalagir ngaria bebir buktiman me utura stock market I see hindi ngarang raada ay gal utma ulang ngaria digir mirubak those pe hindi ka dumulme di the sersi di el blila se ma angarang klel di oriom le di angarar li aget koram England in abeyance egel di dang ok di angarar li manamo kora ay sorablu ngire de los peskum elis la kamaral li emrel mo garden mergo ko osgen la blu ma radal me tomdora makolkar eungel enjoy life yes, based on motivation ra adalo utum. Okay. Kabong Sige di ako ra general idea. Malo mara ideal yung global good meal kita ro kutel imol jagrel bulwada. At medang arngi ngasa kasi de maro kuto ka ngir kita meden mamadul. Ospera malamal terra le kana ra ungil bay. Yes. Ada pala subject terkait pora itu. Subject ternga ka tukara makit. Nage jakam le tatirgil le creator marts ma blue lo deseo do asen mor olvira ko lulaw lo asen amakitilgar number 1 in emira blue Nga ka Roberto lang ora itu.
Serta makira ko makmega o maalin sida nga ram dalam utol bilo ba microphone. Malin sila mga Moses, ngayon adre maasim len mga lololtak at talam lilak lilir man ngalgirin na mosmer ni. Kasi man emotional program kami. Kamu lo me. Kaya sel kung tabrang yung mlamo ko ra adiwa bilo ra aman. Correct. You know, katamla ngutial mal lomokodal. Malmala terira ngalge. Create a tolom or ablu. Division of family. El me goradi akabalmentan na mo dia kalau spare adrablu katangaring sel brochure really matamiro sa nitira ngal dia ada lagi kung wala kubra. Was tiang community ko mo ka abuli sila. Ning akmul ko ba sila sem lombre kal Sunday or Eru Sunday am lame mo. Yung larnya anyus maka long ma court cases. Larnya nangal gerbelaw ding masalas ko gil mo rakwa man mamala drugs. Kasi yung ngari oil grams. Oil grams ng drugs sa oil telaludo. Arbugel wala al silsa. Gila mo mtingel si oil telaludo. Abul ko lang kloas shobay. Kloar okya gini. El mutal tang ngaria. Ako nara post office makman meringa sulela. Postmaster General. El kuk plating ti segidel gegedel basyo. Di tiala one of you. El milda mia sel 279 grams. Siyang wasi. Mang kita nakamotong ti tiringin di kalo basyo ber. Sige mal kurak simbar ngiling. Ablur bela mal kladrak sirgi elata. Ya drugs amo ko virtual society. Dia tamal tokan maklol atma. Once upon a time ar soldar amerikela dimlen tobras ko jo matengel dimel morsrar ngal gede mom ngol busul tit to na drugs. El alabay lang ara imat. Ikuto ko na di ngul dami ngul mo peler ngi dia ka belgur git. Mak Ulcer arbolis sulwasing. Mulamarnya es el mareder arbolis. I hope pengutiang into consideration. Girela tuming gira del mogititir wasing gel ngal gang inusul drak singil lurtang. Den su mangal gerbelaw ngara kwame engal gerbelaw. Yemon dura government rakon modur pilmer ngulos. Den sum godukti imirar sela ara le tu gulo oitia ulang nakar. Ang guksiga imora amarse por dengi. Manggel yakum das ba sing gel nara Washington. Sing dara sing ngaring gel nara Miguel West Coast nara Miguel. El selmel am laring me. Akum das hindi rekal gel la government bela ul publicizer ni emora Miguel si gingel buigel. Loya ka government nara Miguel. Emda mi lotin mul mertial belang marakari. Muling siya kita lalsan mo kladrak siya nga niya umsubul metal gimong party. Magumdas ruwa si tirgal bulis ilang ala. Exercise siya kita treta. Sum kum tirgadrak sa lowa Kambes. For example, nung lorak po may kita na rulia skimon. O may sinil was singil alam la traksi. Betumon mom de mira, tumon mo dong il was yang diak mlang mai. Hindi diak mom de meringil di merkon mom meska. Betumon dong rit tigidel. Rain om ting sel ting. Ako mda si sigida mal club kul nga ka simbara blur bela. Plol Lorenz Rarbui. Ablura kanar mablur ngalo mablur ngotmau. Blur ablilyo. Mablur order. Ulo ko mong kada promise of protection titigel nang critical wise.
pushers. Hindi, tigal CI. tigal snitch. 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 RCI. Confidential. Kung ka rin tira protection tir. En todo las malos todo. Makoray mo mo siya ng tiga persuader ang algal mo lang ngariya information ni Black Nile wasi. Ngariya na rekil malam adrax. Ngariya nga na school. Sel timilin mo osoy mo na school sel. Loran mo na school tidi marahin mo snort. Hindi ka mo miwala sa duration of time titirap terira nga ra mo cloud niner ke. Ngariya alda dul wasi ang lamo dia mo maartial. Awa Kambes amon maral $20. Nga ka dia aududek. Di nga ka di $10. Hindi ko maklitial ice. Yak mo sel $10. Ak snorter sel $10 nga mga $10 magididiyum lamig. Ako umdas masih dia kalkora. Abi otul tokoy nga ngira bulwar. Anak ko tubla ka hindi na pulis ma. Atrebelo rojo lo mesenilo si tiang moto medidruliul. Nangari o legal. Nang hospital tuwa ba? And ako kung naman tigil nila ang ladra. Daw. Kaya information na ngayon yung nasukan mga titer niya doon singka alamil ladra sa buhay. Kung di bring it up yung mawdis fueling na kung daswang gilal belaw shake tel bulu mga ladra sa mo o badakto mo lay. Kailangan nga drug dealers and repeaters sa mararap doon. Maria manle mudem lo laba drugs. Yar adra la setel tumagrang. En tabel di oitisel kotun bringel balsel. Usel kotun karel balsel. Ako na siya tarawul. Actimis kami awan example. Sila lo la tamara boys ra una dingala. President Trump lige. Bodo dengan luaseng di belakang kelmokla ada manggar dengi ini tiada di sal giro tu kelmu tu masih ada di sini saya udah swirar dengan at suma ikagi di luai sil tu kam lamorni kita di me ketua di arrest ring ul pedir ya kumdas yung tira parents belau ro kuit mak yo lengitra akabalment mo publicly ro kultura drugs. Hindi ka sabihin, tolerate ra, settlement, makarangkil mo na karkanilin, pati. Siya pa di mo diswira, maraw diswira. Kaboy, Mr. Henry. Oo. Ilang yagil tora apkitel kar. Trigel aduguk tora madura economics at malwasi. It's the perfect economic scheme. Lindang rang, Say's law. Say's law say, when there's a supply, there's a demand. Why say mila atrigal adel somehow sneak in el merbelaw amla mol create a demand langare supply tir mat toltraw hindi tida second part tiang it's also a perfect multi-level marketing lengel adel mulme ang mulme wholesale otro middleman ako kumwa a circle me catering il mamgegre otro retailer a direct Meron traring tiang multi-level mang a key is to finding el other touring lengi gidi a create tagi del supply el gidi a challenge the government el agok tigel adel namos peringil namos mer tige a kumesa bela namos pe atul el service el base ra kumesa kwa mamrigel number 1 gel bringa drug court Doktor di misara. Magdimdara smer Letigang nga namo chemically dependent tial makintelgar. Ngira nga ria drug court sa LOMI ay gay. So lang ngititil adel mura rehab. Gangguk victim. Oo, nga ada victim. Magada clean out sa aras abdangel, clean out ringi ruli mangmutul mo back to society. Esel volutul to mura society, ngi da mo spergi mara school ma akabli ma on biblik ma se nga kamlat puto de please lakang follow nga. Legal tolo alter commute tigar adlo trawa mal gora malungila sound ringi diga mal yo spell telal buy lega namosmer diga aliwem ega namo paranoid diga udude magir rugul kloklema kam la traw abigam la amis marangligam la prid aktel ngartel lega emulsion nga please don't follow me
Let's say education na dos pe, lam quadra es el most pe. Sige da tara dam quadra ngi say, e om quadra ngi gidal adal tu. Langi dal tu sel tu and create a multi-level marketing il tiagora pyramide. Aula do tertes ngara kuri pe mo se. Adi taro re ka mo esertir. Le tirge na mo smere na mo ra point na mo dia kalkera wa rehab magor ta mangara. Oy, tige gukman na mo far involved. Tamla pas raas, oy. Mayigi daw the swag in the meantime, tiang ako, another issue, tiang kami rubak. Adire kal gumis ringi ngaringi economic aspect ringi. Tige lor trawa ako ko spell supplementa income ti. Lagi adigas el harawa persir, na to ka syugang arang dalar tir. Tuk tol trawl di mga regere. Tiang ako rap to ka aspect ringi ding girel mong siya introduction, direkel mornya bounty. Assume ka snitch ng gel del omadong link tara wholesaler, like you say, agimas ka immunity. Hindi aging prosecutor ka, iti reveal sales source, agidi imas ka wa probation nga rang, lagwang kalabus. Tira na mo soril mo, o met mo, dek mo say yes, agida, a supplier nga kalangarge, hindi ka di talgwa, magmogo, follow all the way to the menu ng United States, ng Taiwan, ng gay. Sida pinir nga, kandi, you're right, ang man na mo Toribiong, problem rin nga, agil, look pa sing designer dra, kaya nga, malital mo loke ka na mo addict. Tumala brain. Mal, o fry brain ram. Isel, advertisement te Kambes, lumisingir am rigele. Ek mo se, tida brain raw se lumospe, agal makital ka. Tunga ba, huray pangal me, yung ngay sungun be, o di. Basta komisingil mga daw, brain ka di watyang. Yeah, sila. Tiyan tawara drakse para itu ngam. Tiang namo gira del by declaring in crisis level. Elan tiagi yang ali eru tokol gumeserngi. Kom nga last year ang koram narangi isel random drug tester bulis mang tetedel bulis amne positive. Say tirgel dedicated members of the police force akmal mit kamal la isir. Leng tiditede ito malitial isela. Mela sel so ulgum ngarat tokoy etidirga ureoral regain or sel trastra while wasay agi umrar kami utial tokora atras klungang kami agi mo umrar kami ulngara madala ureoral nga sirigi. Mela fast forward el mera eru sandera memo en opte mengel tara member la police force. Mengdi imol aksyon en tomali sel mlebil dra trust sel ureoral mel mutre la ke mangwadila mo oita. Imatsir tirgel dedicated police force ulgum ngarat tokoy mga amral magkitarang dilo say kita makaraya maungil. So say gidya ay imo ngaleng al suko mabalua kada matak kada mo concern kada mo tel mangal mo concern leng tiragil mangal tial balu they themselves are also sabay kal makitak balo. They themselves are also ay kal makitak balo. Terwat ang manggarnget sel bolway sige. Gigil real issue, real concern al rat omes. Oy si at the same time yung tirgel prior users. I see. Ablol defender tira kablement. Ado base na record. Luwas tirga adol tira klala at dinga rehab. Hindi tirgel boy ablol modem tira gidel tao gimil tela la abel tira mang ay kaya tidak nga ko umaral was another maluto adrax marmurura den meringan smart na. Lel sum tumlakan bin sira kapal bentel mo siya gitu was o bay bulising hindi umil hindi ako mong et kadamisa sa news tumlo maarti algo bless tirgel terul boy mal pustira klon tangak tirgel ngal ngel din ngel sal. Ali kami sang kalbigil di makal ramna yang alteral budo ngara at sito siya. Yung mula matangal was tiya bolo ngara kumararang yang aramong nga omar. Di tira ka so happen yung kukla malmle tigal di raureri mong di mlakan mo armong ngamo omol sige di imora para trawas.
Tidak ka, madali, betul bugil bela o makala sitwasyon o may setiap dulu tau do dengan illegal earnings. Hindi mo sige na pasok. Dia, ese long erum, comme la tatser ni. Al sugo ngarnya klal o remuta sa pelu. Ngarnya ser el addiction ngara al sa pelu. Focus sa dia katita ngara border management. Try lo mes lo setro at al sistema katal. Kalau tidak dedicate tabi resources el more cell addiction part of it. Magadas misi aurior arwa Ministry of Health el lomkar tirgal af. Lel sugo tadi ngarnya addict se tengarnya users. El ngarnya users hindi kasi el mo lalak tal toiling ngarnya rumaar. Mbay gira ang kawas mbay gira la tarak clone sisi ilurior rakabalment. El ngar say at the end of the kadom dem direk lomkar. Siya gitu lomkar akum das yang mal klo lurior. Din dia kata osa ngi dia kata ngali lo say ngwarak si el sel lurior. Tirgal ngarnya rubli al sugum tangarnya arangal ka elementary lo spet tiar klalo. Yar otra blir gelel direk lo spet tiar klalo. A generation ran klo man magigere lo spet ngi kata. Siya lo kaya po kata temal. Although dala am la ter over tiar robin system. Leng al sugum ngania moger gari. Ya, langar kita tu tengah balstra ko di rata. Ketua bira matadra. Ang lagi dewa si eren kaki dan biska kaya terak lu kum. Ede tu lemul mjak tu tengah si mogodi ram lagi lobdi. Kita tara solution based na ko history ram rigele. Gia del point tara at ngwang aklum sak mase Palau drug czar. Gel adel ngia urela diom kawada igalkat. A member sa temela President Reagan will appoint Nancy Reagan kuma say Nancy Reagan, you are the drug czar Reagan. Undang ngarang biruba. Seltal ko si appoint ra imol ad. Already tell mo ko tell drugs na mo dia ka deal government malubeng anonymous. Mlamor niya amadala madingal. Namor niya personality behind the movement. Manggil sila Nancy slogan kuma say no. Just say no. Sige tamle slogan dingi. Engil nen siya mirara buluram rigel, ma school, ma ondibil kuma say, ngakil Nancy Reagan, nagu ay sir kamiw. Just say no. Kuma say, stay away from drugs. Limle preach mang. Ada direct mlo to give respect, masya suma first lady ya. Ano behind the tiang This is a serious matter. Ela kardimul mera vice presidente, sangabaw, senior. Elang kado ngania border law enforcement let's say mora cell health or social aspect ni lo gartial addiction. Din dire ngarnia vice president dire mal all remind no ko ta wasa ngi. Lo set tiang dire effort sa dire mergida ngara community. Magar dire kay ngaseulen. Cell lo ko way say gide nga mal mo asay al sugum tamla mer tiang plead for the community lo asay fight kidro hindi involve ngi. Ang maral mlamok cloak ti altoy. Mandia ka sa Pedro kukti ignore ngi lo sa india kami ar pulis sama kami ar other hospital. Pero di regal kata community. Wa siya lura ngi tayo say. Di regal dimnol magiisin mati ramay mall rally rabuay. Ako das yang ngiren mo nga away sa igi deleng. Kada help para ar pulis help pertiang among ay kay kita kum das yang. Awukti maski awukti tletara lura Singapore. Kita menik Singapore ako to strict rogo environment ma crime drugs ngi. A Singapore as kumatem tigar kaul ngaria sama rogo kisel how many ounces and gram whatever ngarbo. Sel hiter kaw at tamalsaw ngari siya pa say public cane. Tama level lo lapa bamboo. Publicly Lindan ka na, the shame raw. Ma-family raw. And number, sir, kung mal extreme, asum ka na mura. At article major death penalty. Kamura, di ka bukot kara immediately. Tungoy mura, gagidile, death row. Kangaringil mararat, abuy lamarak, baka suffer, aptulu, marat rablim. Lindan ka na. Kemudian masih ada 2029 itu mamukot ka, hindi mo makarakaw. Hindi mo makarakaw. Lindan ka na, kita ko til, القرى لوس قال penalty رجيد لك يسي هذا وقت ما بدأ إيمان إذا ما قلبوش المهم وقته يقدر بالله وقت قرى من إدلو بسبيس after so many years هذا مش ممكن راب كل عرال والتراوما إيه قاموا أذكر كم له بس تغير من somehow
penalty di mo kalubos sa kumdasan maybe arbuyak mas well, if I go to jail for a few years, it's still worth the risk, I see. Tial tukar adrak sa direk malklora Fiji. Matongka may kalbibira Pacific Island. Elang nga member of parliament ra Fiji. Tiang atukar last month. Hanggang amne introduce ra alla lemu to restore ra reinstate ra death penalty. Tila amne abolish ra death penalty. And for drug offenses. Ito mitira 5.2 tons. Leng direkal digayal aldo ulat tio si tiakim kararngi. Tidira kalau pas segi to lasai. The death penalty will tigibel more albolo tigibel ngilom daswil wasi akim ru ti alto India. Ndirga table esel gu rengsra gu mesra debate ng aviakal bolla. Nding that's how serious adrak issue ra Fiji. Tira ko ra top da tokol ko ra bala pinur adra bulu Ito yung namin bula. Say it. Argument to si tiagire I say seriously them sa. Ako tel bara Malaysia brat. Mang landas kogi. Maldim le land makam tel dirga tilal seconds of taxi atalang ara. Ol agidele oy tele microphone ak malo say. Welcome to Malaysia. Warning. Drugs is penalized by death. I see. Ngaras kogi atigal turis to ko di mo kaswes alitel bulo ko si alaringi den ngarang skuma tiagidele scourge of drugs at pura society en sub LD ngua government ma ada buldi morio. That's how serious it is. Ada nga tell yung mesro say clone subject together sa sel o sira muga it was not part of the debate. Of course extreme case of lurar wa Colombia. Ada nga yung O agidele Escobar ang loringa army ringi. Mas kuma senator introduce alal stop cocaine and temol mo silso fiabil mo di adrablil. Ano nga Oh, it was extreme case. Oh, similar narco state. Ila sel tiagi the last bast blanier bulis. Kadam ringel was single car father ang ngar bulis ringi. Kami mo iwanis so gamdel ngar bulis ringi. Tira le uniforme delibera claro. I'm just saying that. Okay. Dia kapsula sel la debate tamnaria question sel girel say. Di ko kumne design ra debate kadalo ang thematic area sa kadalo ay gel rogu il gerra al sel say. Ya wan bibira gel gerra amne drug related. Hindi sira bol almost hindi mla taktil ng bersim. Dia nga tulo siya girel dia. I see. Naging opening statement tetil. Address sa gilid part argument tetil. Hindi kadili Malu ba closing statement. Hindi kadili economy termal lagi. I see. Address sa close termal. I see. Dia kami amal sa hotel rubak. Kita malunga ta teme ta mela kadam namor sel closing round. Lightning round. Okay. Mangaria teme Mr. Henry ngalat teme makmul muskaw mga commercial lightning arko. I see. Man Saul. Kita ulmes ra news ra mo ngarang front page tiala mamle kora klolun debra bilio. Oy mo ringi tag dele 80th anniversary ra bobreka mga madra Battle of Pililiu. Amlarnya Sodara Miguel Mutra Ambassador of the United States masyabal. Magpibira ada syabal kora official kadaman lo mal kudos President Adal Adra Bilio Governor Bilio Litiang le Gamirubak adring yaura direkel martia gidurior mara geman le victim ra World War II di mam adring yaura the only ones dim lagim tolerable mamra during the war mang 100 sam adam le ngara sila sil kebra male ngari angkor na kama antina kal marsi mang kamama mal lomes the 80th anniversary ek mase thank you United States for the liberation of our island legida silkina Johnson akmo se ak munal tukoy mi dimla ka sorda liberator gid a capital gid al time Tokyo egid amalko tukura Shabal bekel tutago do susra Hirohito el emperor Shabal dia ka olbir gid dia ka president gid mang gid gired el multagid erid anniversary mase America US Armed Forces thank you for liberating our islands thank you for bringing us at the same time with mo da Shabal mase thank you for honoring your peace, a continual peaceful mode, so lang evangelize at Torah a common understanding among all people of the world.
I see. Sida lightning rage mamsa. Kamusulang. Kata boy, rakay, wala ito. Hindi akti certain giversi nga niya. Lest we forget. Yes, mal to boy. Nga ka adra ngarar magimlara bilyon 2 years ago. I see. 75 years later. Imor ba ka man mo ore mo olgion lo si. Hindi ka gimlu tur mo regel basyor ko. Kung mitira gim tok dara. Ay gar bulu mi ngarar ma. Pabadaw, tira mo ba? Hindi ka mamel mel baka ora bli mamel duy ka kita bli mi ti ako ngar dalol karar bebir. Hegel buluman meliwek trablilyo. Di ka sa amin mo. Yung bil temal ra makamata ka madi ka ududam. Agide ka urengan wasi ulukum. Sa amin mutun morbe. Ngaria do gidel say. And then here we go again. Kukluk tablul adel mora chaos. Kita strategic ma geography rigid. Apart tra defense ram rigel doban merngitra arar mong tiyo ulang mas ulgo man arar aprilio mundial lutul mo albangar siya gitu siya elang gungil lang brigel o mara timire mga bukra blue mga dil taw target adik simban nga ka lightning nga ka tutak nga rabliget di sabak natin buwan I see. Mulmeng bere ra senator ko sipa Oh. former ambassador, maybe the longest senator of Urbela. Igidam nem tengel was ya suwa po a spade, whether ngi ngalegel biilang adrabli. He's a man of his word. And sa F President of the Republic. It was a tell society the Kiralsin. Adiang surround land. Democratic community. Ay garogul tol boktu auto lagem porgit lagem porgit ak morgit ro sing arga telia de bisau gergit emen mercerio emsa f tiol gitar de claro se bom iba ver a sua le el al time en que de violencia de betra arman sauma presidential el al time que de matengel wasing which way do you want to go? Like the moment the Arula, the former president, we already know that. Especially a PGST. Type of leadership of Vlad Tigre. Ma senator ko siya ambassador ko siya niya kumral wasing. Hindi na kasi adul to ringi. Ma udisweda mga mo clear agiri uwisin article. It's viral on the Facebook. Ese kilura Facebook, kilura tiabelaw, yung mga ilur ni. It is something nga ka obdaso se tiagid diri tiang eja, Kausischakl. Tiagid at al rakal pul de swem len tiam kalbus ma dia gilin bo siya diri rigit. Gila del di malaser ngilo maergi, so therefore mo si edro gil disay. Obdaso a decision ra November 5th. To me, it's the most important one. Luton mo will marit lebo mo tengel wasing ngaral bela soamra 2025. Obkesta bo tergaw, imbo tergaw mora akaw mabimbar ngalgem. Dakal pus tergaw mora. Kami obkesta bo tergaw masula. Just it for yourself. Sige da lightning na. Kamso le por ahí dunge. Ilang adira ko ra mo touch certain lightning nga kamahal de ko to pati. So ang diregal era al sil sen diregal message sa pa a message el merang kaya gitu le statement tra chaswa ko siba ma diregal siora president tweets ma diasel kya short clips ringi et recirculate ringi merang TikTok ito ma aku ka postra a senator inabol masadara tilov ra Island Times hindi ka osisiuli ka direct tilov ra tabelat tal mga issue mesti ma ay gide so ay kang subti lang ay elang madela Doridays lang madela ngara oy say gide ang monia senkyo engyam na start ako kumesri asay Rabora itu mla magurs, mla mo magayal na sekyo mendit ya kita adi sa dalam kat kani.
So mbato ka kakarausal toy omreng se imagine al sumaka ulata adire ka dira mgoler tel ka diret mgoler ngel ano dilu ay lel suko mendia dire ka didia kata klawad le emergo mo senkyo ako na sa gida ako na sang dire ka kita atra blua incumbent upon us malumang ngor level gira del mesa igigi e asker tir ga igigi mo ga tolo say please ya kami sa da iga kalen dia ko ngil mo o igaleng beto ka kakarausal to koy mengira del mal mo ngil mor sel luul e gori de maral mem sel obol November 5 e mor sel gori ar itu lo say mbol ngil kladra ngum bom senkyo either way en idil ko ra ngil ngum em kestra bultra mal dimlay ga igigi ya kami sa teruru bakar tial program regit ya kita mal merenga sular bekla dem lo sel bakar tial ngia rogir tial ngia program ra Kausischakl mang mal di meritiang me igang mongot moklab ngem makuk next week e me igang